Yow. Ain't for now, fano. Akota Elizabeth Ofosuo Jare ne papa ya semi. Papa no ene maame no kikira aba wo mo entem no. Information e che se papa no efi se ono na di saade na chi a. Ena enam kwamu a eba. Ena all of a sudden MP ekwakoje hu nim akwako hijack ye. So hu eno na dey some misunderstanding we ababe gina baby a yigina sese just a fans nye Ofosuo Jare fans enye Ofosuo Jare fans ena wo kwa akogye be papa no reasons ne say so obetimi a ya e the traffic light number udi MP enye ne ka osen ka waye saade no deda so no ba 2020 no mo en wa lobia masa project no eba constituency wono mo ne district wono mo it will feel say yes I say fans na wo say ba no ho en no ho fans no akwakofa sa problem we nyina ba ni nyina mu no say Elizabeth Ofosuo Jare say ye everson mu nyina ye krono ye yo ne krono mpuntu na mo pe enti na wo say enka understanding kakraba but akonta problem no so ye say wo say mama Elizabeth Ofosuo Jare ye as official member of the assembly there but ono so ye in charge of the district so akonta say contractor kra ne se ye mo adwuma okọ assembly ho Eko kasa. Eko catch district assembly no ne coordinating directors. So if you remember, I posed the question. Say yes. Were they informed? Yes. Or don't say. Oh, your official official member of the assembly there. But I'm ready. I'm bani mukrano. Nana mukrano. Osi ekobo mama niye. Osi ekobo DCE mani. Osi ekobo district coordinating director mani. Say yanu moy. Ebia mo traffic light no. Say no. Contractor asumesi aba wo ba BCC. Say be ye ne bia. Se DCE create two na mo bi obon say se problem we solve there and ma me mfa mani nkire ba bi foforo ne enkope yes our problem kro na da hono no eno so anu yi etina bibia nsi Elizabeth Ofosuo Jare won kwan so obebo DCE amane yes that's it fine papa the way Ofosuo Jare forever ever woman you close papa so then what happened omo relationship no maserema no amuna miti people and this ni bia no no mo free wa bra and mo nyama ba on that everything tie me no pay unua bada zo na me kasa no pay ade bi wo ho a baby a wo man no baby a ye dro sesi a ye koye nim no niema ni bi wo asebi kodi akire bebira na ekwa koye village behavior ade a wa manyofo ho samanyoni wo baby na de bia opeso wo ye wantimi anye titiru de owa abam no position yes obepe wo se nga me ma wonye na mfa meje 3 points yatibi ti esese mpuntuo na ye prede a wo no obotai ni se wo manfo a wotachima no fo no o mbenya mpuntuo Elizabeth Ofosuo Jare so pese o menya mpuntuo enti na ne hwan no ende ye mpuntuo ndi ama wo no yesre sa traffic light asemi ebobo baaye wo bra na me wotachima yempre Ofosuo Jare na eba be ye yesi yempre everson na akolobe eno no so ba be ye yempre eno mo de ne saa eni se nra wo ba tampali zibeye wo ba be ye ya adane aba mabome enen 3 days kra me friend easy nana me ka ye ndi ache no se bedru no Germany nti no oni efie wo ye na famu di everson yesre se se mum ye no mo tenase ne wo kwampa beba so a Tuobodom for pre traffic light enye ne enti se maame na ba na yo so obeya se bia communication bi na anko yi a wo ntrase na ye hunu mo ebeboa na Tuobodom enenra ye se ka twene bro komde babani no Tuobodom wankasa Tuobodom no mo amunim dada nyame na me betra no ma be kire bibiem ti yesre adwebremra na mpuntu a ade hye Tuobodom enso pre because na ye me road abra wo ko kentampo ubetwam dia ko srem esrem ni atinti ehia so mu benya bi we entosi aba o muti wudu we nipa ne ade ka che se traffic light ne ba ebetumi aboa wom ama kro no mu kra so mo so anya o peace of mind everything me srewa no pay de ye keka no wudi na ye bo tina me so mi bo wudi no wo nkire mu bi so a sa bre de me ka se nyina hutie brofa hu yade SOMPA hutie pa hu frɛ na hu nkire na sem ye de ye ntiase me de ma no asi